U narednom videu objasnit ćemo osnovne pojmove kod urudžbiranja. U osnovne pojmove pripadaju dokumenti, predmeti, dosjei, klasifikacijske oznake, urudžbeni brojevi i sl. Dokument pokreće, dopunjuje, mijenja, prekida ili završava određeni postupak. Predmet je skup svih dokumenata koji se odnose na isti postupak. Dosje je skup predmeta koji se odnose na istu cjelinu, istu osobu, tijelo ili zadaću. Uzmimo sljedeći primjer. Kod upisa djeteta u 1. razred osnovne škole za svako dijete kreira se dokument s podacima o djetetu. Nakon kreiranja dokument se stavlja u predmet koji sadrži dokumente ostale djece upisane u 1. razred. Svi predmeti koji se odnose na osnovno obrazovanje imaju klasu 602.02. Unutar te klase dosje 01 se odnosi na općenite slučajeve. Zbog opsežnosti klase moguće je pomoću dosjea tu opširnu klasu podijeliti na više manjih kao što su 602.02/15.02 koja se odnosi na predmete vezane samo uz upis u 1. razred i 602.02/15.03 koja se odnosi samo na predmete vezane uz izdavanje potvrda. Sljedeći pojam su klasifikacijske oznake. To su oznake koje služe za označavanje predmeta i određivanje njegove vrste. Izbor pripadajuće klasifikacijske oznake za određeni predmet vrši se prema zakonski definiranom popisu klasifikacijskih oznaka. Osnova za donošenje plana klasifikacijskih oznaka je propis iz '88. godine koji je moguće preuzeti iz priloženog linka. Na slici vidimo listu klasifikacijskih oznaka koje su u upotrebi u nekoj javnoj ustanovi. Sljedeće slike prikazuju poziciju klasifikacijske oznake na omotu predmeta, zahtjevu za potvrdu o zaposlenju i izdanoj potvrdi o zaposlenju. Sva upravna tijela kreiraju vlastiti plan klasifikacijskih oznaka sa popisom klasa kojima se koriste u svojem poslovanju. U planu se nalaze samo one oznake koje su bitne za poslovanje. Plan se donosi krajem godine i vrijedi za sljedeću godinu. Klasifikacijska oznaka sastoji se od 3 dijela: klasifikacije prema sadržaju, vremenu i obliku. Klasifikacija prema sadržaju određuje se prema sadržaju poslova iz djelokruga pojedinih tijela ili ustanove. Na našem primjeru broj 363 označava komunalne poslove, a broj 03 komunalnu naknadu. Klasifikacija prema vremenu određuje godinu nastanka predmeta. Broj 15 označava da je predmet nastao u 2015. godini. Klasifikacija prema obliku određuje dosje u koji predmet pripada i redni broj predmeta unutar dosjea. U našem primjeru predmet se odnosi na komunalnu naknadu za pravne osobe 01. Ukoliko bi umjesto oznake 01 to bila oznaka 02, tada bi se predmet odnosio na komunalnu naknadu za fizičke osobe. Razliku u dosjeima vidimo na sljedećim primjerima. Klasifikacijska oznaka određuje se prilikom evidentiranja prvog dokumenta kojim se otvara predmet ili kod otvaranja novog predmeta. Animacija prikazuje dodjelu klasifikacijske oznake predmetu. Predmet je vezan uz komunalnu naknadu, stoga se u prvom koraku dodaje klasa vezana uz komunalne poslove. U drugom koraku na predmet se dodaje oznaka godine nastajanja. Godina nastanka je 2015, stoga se dodaje broj 15. U sljedećem koraku dodaje se broj 2 kao oznaka predmeta koji se odnosi na komunalnu naknadu za fizičke osobe. Zadnji broj je redni broj predmeta iste klase u tekućoj godini. Urudžbeni broj je brojčana oznaka koja prikazuje oznaku stvaratelja dokumenta, godinu nastajanja i redni broj dokumenta unutar istog predmeta. Dokument je jednoznačno određen klasifikacijskim brojem predmeta kojem pripada i svojim urudžbenim brojem. Urudžbene brojeve dodjeljuje Ministarstvo uprave za tijela kojima osnivačka prava ima država. Za sva ostala tijela urudžbeni broj dodjeljuje nadležni ured državne uprave u toj županiji na zahtjev osnivača. Na slici je prikazan primjer dokumenta, odnosno potvrde o zaposlenju na kojoj vidimo urudžbeni broj. Urudžbeni broj sastoji se od brojčane oznake stvaratelja, brojčane oznake godine nastajanja dokumenta,
i rednog broja dokumenta unutar predmeta. Urudžbeni broj određuje se prilikom evidentiranja svakog pojedinog dokumenta. U nastavku je prikazan primjer urudžbenog broja koji se odnosi na treći dokument u predmetu kojeg je kreirala pročelnica Odjela za upravu grada Čakovca 2015. godine. Animacija prikazuje dodjeljivanje urudžbenog broja trećem dokumentu u predmetu. Za kraj imamo još jedan primjer urudžbenog broja koji se odnosi na prvi dokument kojeg je kreirao načelnik Odjela za inspekciju lokalne i područne samouprave u 2010. godini. Za više informacija kontaktirajte nas.